Mate rehu oho tata. He mate e pākino nei ki te Māori e nari tērā te Waimaria, mo te whare rangahau rorohau kua whakareawahia ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. Tērā te whakaaro kei te rongoa mo tātou. He whare rangahau, o tira he whare kimi oranga. He mā karakau ana whakakitenga ka mata tātou if we don't have a vision, we'll surely perish. And so today that vision has been fulfilled. Ko nei te otinga o te kauma ono miriona tāra, ara he tū hono i te kotahi rau rua te kau tāngata, hei rangahau i nā mate ka pā atu ki te roro. Pēnei i te mate rehu oho tata, he mate e pā kino nei ki te ubi Māori. Kua hei nei te whāwhā tiatu, te titiro tiatu, ko whai oranga anō tātou. I rote ngā mahi, kai te puta mai tēnei o ngā rōku. Me te mea anō ko te nuinga o ngā mahi ka whakaurungia ko nā tikana te Māori. I've had to learn some karakia around te kanga Māori, around te mate, te roro, which the te kanga that I use is really about acknowledging the person who has passed, and it's about acknowledging the whānau's grief, because when we get the tissue, they're in their grief. Ko te hiahia I nāenei kia tūpono ati te Māori ki ēnei tūmo mahi, kia kitea he huarahi mona mate e pā kino nei kia tātou. We see things when we look at the brain we don't understand, and we only get to understand that by talking with the whānau, by hearing their stories, and hearing, what is it about their particular mum or dad who had the disease or who's suffering from it. Ia ki te rōpuna e koira naki te huarahi ki te hiahiatia kia kitea he rongoa mo nā mate. Tā para tā whai te karere.